تماشاوان هێژان نەهاژمنەکەم ڕەوشە هەردوو تاخانیا شێ مەخسوود و ئەشرەفی ناز بکن هەروها بنە بێلورشت قەومەکی ئاگربەستێ بن پێ دکە چما ئەڤ ڕەواندن هەتانەها بەردەوامە ئەمێ بەرێ خوا بدن مەنان جعفەر هەفسەرۆکێ ماڵا ئێزیدیان یا حەلەبێ مامۆستا مەنان دەماتە خۆش بە gelek spas ji bonakê gote dema xweş me re veqetand û tibû mêvanê me dixwazim yekser wê pirsêşte bikim hetaniha çima binpêkirin bi hemû rengî berdewamê ji aliyê van çekdaran ve agirbestê bin pê dikin revandina li dijî xelkê pêktînin hetaniha êdî çi daxuyaniyên Wezareta Parastinê Sûriyê derdikevin evena ne pabendî wan daxuyaniyan e ev çekdarana girêdayê kê ne دەستپێکی ڕۆژباش بوو وە هەمی ئەکیبەوە و تەماشەوانێوە هەلبەت ڕەوشە حەلەبێ gelek ئانالیز و شیکارە لەسەر هەنە وەکە تێ ناسین دەولەتا تورک ji 2016 ve hema bakurê Sûriyê tevayî dagir kiriye çeteyên girêdayî ser xwe ve avakirine ev çete li dema dawî di lîsteyên terorîstê de ne terorîzmê de ne tundirewtiyê de ev çete weke kêferatiyê dikin yanî wek dibêjê henaseya dawî dikin hemî karê qirêj hemî karê yanî mafyawî dikin weke em bêjin çeteliqe yanî girtina xwendekaran dorpêçkirin û gûşegîriya li ser herdû taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê ev karekî çênabe me rûjê re bêje karê dewleta heta di dema borî de di dema sîstema baz de wan jî eynî siyaset eynî pratîk bi me re birêve dibirin siyaseta gometêxên dorpêçê ku em xwe radest bikin em dev ji hebûna xwe ji rûmeta xwe berdin em bibin kole ana çem mero nikare di caretê de sobahiyê bike avjeniyê bike ev dem ne dema berê ye bihîngê em bêçare bûn bêhêz bûn em bê yekîtî û rêxistinkirinna gel bûn aniha em xwedî biryarin yanî çarenûsa xwe bi destê xwe em ê tomar bikin û binivîsînin li hember vê çarenûsê hemî cureyên çewsandinê hemî cureyên storkirinê em ê amade bin û berê jî em amade ne me gelek rewşên dorpêçê û rewşên êrîşan me bi çavê xwe dîtin em govanê wê rewşê ne helbet tiştê nivîskî aniha li gel me rêkeftina dehê adarê heye hemî bendên wê û rêkeftina yekê Nîsanê jî li vir meclisa giştî bi hikûmeta herîmî re çêkir ya Helebê hema bendekî ji wan pêk nayîne tiştê balkêş çi ye ku Sûriyê êdî ne wezîrê wê û ne heta serokkomarê wê evê veguhêz ti biryara nade li dewsa wan Tirkiyê dide yanî wezîrê derve Heqem Fîdan e wezîrê hindirîn ji xwe yê Tirka ye dema ku her carê serdana Sûriyê dikin di rewşên krîtîk de di rewşên gelekî hestiyar de dixwazin vê rêkeftinê ji holê rakin ji ber ku pêkanîna rêkeftinê û bendên wê tinebûna dewleta Tirkiye li Sûriye eger gelê Sûriyê li hev dikir eger artêş bi tev hebû û dijminê xwe jî pênase kir hîngê rola Tirkiye li Sûriyê çi ye yanî Tirkiye sedemê herî sereke ya nepêkanîna vê rêkeftinê belê mamoste menan yanî rast e li gorî nêrînên te ev tiştaya em dibînin li ser erdê goçawa destwardaneke dewleta Tirkiye di nava vê hikûmeta han de heye jêr dibêje rab rûnê lê çi dihêle got hikûmeta veguhêz ew qasî pabendî biryarên Tirkiye be yanî Tirkiye çi qencî bi hikûmetê kirî heta govisa bûye kolê wê biryara wê tune her tişt bi destê dewleta Tirkiye ve berdaye li aliyekî din piştgirî gerem behsa wê bikin Siûdiyê û Îmarat û ew dewletên kendavê alîkariyên maddî û gelek alîkariyên du jî pêşkêş dike
چی خوا دینداری دولتا تورکیه؟ نها د کوکا وی مجاره ده وی بابتی ده هلبت دمین بریجی آفراندنا جبهة النصرة بدست قطري بو ودست هند دولتين دنجي امناف ناكن اوا دبن باندورا تركي ده كود خاصتن اسلاما وك او دبيجن اسلاما نرم معتدل بعربي دبيجن لهريما رجلاتا نافين بينن هولي هما بدميرة اب اسلاما نرم اوه معتدل بیا اسلامکی داعشی بیا اسلامکی رادیکال و تندرو آنها دخوازن هول ددن به همیشه وازان بیجن که سیستما گو رجلاتا ناوین بریوه ببه سیستما اسلاما سیاسی یا پولیتیکه لگل ما وکا نتوا دموقراتیک و ریوبری خسر دموقراتیک ام دبیجن اسلام و اول همیجی وکهون ده اوکی ده سنگه که دنه یعنی هف سنگن بلا دین لحال خوبه هر کس اولا خواه پیک بینه و بلا جی سیاست و آبوری لگور دمه به ام تجاری نکارن شرط و مرج و بریار و اوه یعنی وکا یاساین کفنار آنا لگور وی سردمه پیک بینه اما ترکیه و قطره حشکن يعني قال لك سرتن جبو بيك آنينا رامان خوي اي تندرو لورا اف وكا تيجين لهمبري هفد ساكن دو سردم لهمبري هفد ساكن سردم آنوجن سردم كفنا پرست برجوانديا تركيا وقطر وهند دولتين وان وگريداي چيه برجوانديا وان كو سياستا وان یا رامیاری یعنی یا فکری هزراندنه پیکوره و جبونا کو کاربن لهمبر پیشکتنا دموقراسی بمشن نها بنه وی حکمتا وگویز حیا نها پیوا دموقراسی بلیو نکرنه افت چوات هی عدالتك لجور شرط ومرجن بري في بحزار صالة اف عدالت لجور بيشكتنا جواكن انا بيكناي يعني مروف دكاره في بيجا مفاهيم وقت بيت تيكين ترمينولوجي الهمبر هف ساكنينه نفشكي نو بويرين نو تيكلين برهمن امبيشن كار وخباتي نبونه اما هشمنديه ككفناره يجو دخازه كردان وكا چه ببينه وكا كولا ببينه افجي نممكنه انا في سردمي ده جبلي كرداجي هيزن ديمقراطيك هنا انا ليبرال هنا اوا قود خازن بتاوه دمي بمشن اجبروي اجبرگو پشگیریا و حکومتا و گویز گیریا جبو بگینه دستلاداریه اجبروي نکارنج من باندورا ترکیه خوارزگار بکن لی ده همان دمي ده ام بيجن هفسنگين نافنتوی هنه هفسنگين هریمی هنه ترکیه اگر قصد تفلی يعني انتگراسیون ببه رولا تركيا نامينه وسدمين هبونا ويل سوريا تجار قط نامينه لورا بتشتين خوا اف كتيبين بيفا جريداي افي وك سلطان شاه سلطان مراد حمشات حمزات افي جو انا كتنا لستاي رابي دخازف وانا تفلهويا تشيكا كايوسي تشيبكا اف كايوس بردوام کرنا شر لسوریه تفی کود پیمانا ده آزار ده خاله یکم شر راوستاندنه بله شر سکناندنه لی همی بندان پاشگوه دکن تنه بندکی تینن میدان لگور خوش شیروه دکن او بلچیه پیویست ام تفلی حکومتا و گهز و قید و شرط بن افجی نپیکانه